السلام عليكم أصحابتا وأويس عبد القادر وإذن الله welcome back هدي فضلنا جنال كان كو عصب تاعي subscribe and like اوكي أصحابتا ما انت maxaa idinku soo talagala idin wada inta horta guud galin bala aragno Jaceyl marqaan kale ma fuudo roo leh mutay saaxibkii wala marqaami laakiin marqaanka Jaceyl aska dhaxarkay macna واتاي صاحبكي ووضع ربنا أمولينا جعل كدونك بلاس مرخان ينسبو وحراك سولو اوكي يانو وحيقو مرك هادا ajakis aliska bareejiyay ajakis yare maxusnoo soo wadaa marka bal aan fiirno ajakis yaro maxaa isku haysaa super ajakis alaabahan ماشي يجوك أجيكس يرى وأبو علاني أوكي بس أرى مغرج الشحاري من الحنس كل انتا أي من جوك تدر بابا موزي أصلا ما حسنه هاي عرض مومباسا نيروبي مومباسا نيروبي الحمد لله توبة ذاك أركي قتك أوكي شحاري وأرمي أبا الدين عسيوة تصبح ما عرفت إذنك دينتي أو لقضة لمخرج جرتي خرح ذا تي مربى نوع عجت لكن دين الإسلام كنت أحكي في عنه كمعان ماله علاقتنا في أبو دين تي أبو منياو أصبح تي أبو مكلاش أبو يانيور مياودينا نقلك أركيسين مياو دينا أركيسين أوكي وقدام بين با والبدني هنا جروك إيجار كان بوفيس كوكسينو أصحاب بوفيس فيزا لطنت ما إلا شيء من الروايس ما عاجة ماشي كل غلطة فيزا نفهم كل بوحي واي ما نارتي وحكي خريسي أسيد محاكل الرعدي مركيا. What is your name? My name, Jaceyl Brown. ما أصله كريس براون مثل جيسي براون سوبا كوعليا محس شيك. Jaceyl Brown. Yes, Jaceyl Brown. Jaceyl Brown, could you state your full name? My full name. First and last name. If I leave that. Is Jaceyl Brown your full name? Please, can I have my full name? Your full name, yes, your real name. My full name na akponekwe erivene jobo. Oboge neru komo ojo. كم مقع معهم كوده مقع معهم كم جيسي براون كيسو ودنا ذيره ما حكوا قلي أن نمتكام الشغلة ما حقوا يديه كان مجلس
what can be Jaceyl qorade? Ne, agbone. No bite your tongue go. Now maybe just more leave on before. Akpone hwe erivine jobo. Okay, maybe the easiest way. No problem. Could you just spell that for me? Name. Spell. Yes, spell. Using the alphabet. Now my mother spell for me anytime I want spell am. My papa name. Na omogene mubiko obeba. Let's stick to Casey Brown. Very well. How long are you going to be in America before you return to Nigeria? But now the same thing with the talk now. I say if I go now, and then they come back now. If now you just go America, you can't come back like America now they see for faces. Casey Brown. Atil tagma bala soo noqoyo kula. Maamilka wadada ma ka dhisan. Musliminki abkooga ku dhisay meesh ku yaala. Kan abo reject. Ana si inti in ana si reject. Well, good deed fees. I don't plan to come back now. You don't plan to come back? 10 years, 15 years, 20 years, I don't know now. Casey Brown, you're a comedian. You couldn't give me a joke, but now I really think you're joking. This is a visa to come back to Nigeria. This will not be joke. This one I talk so not be. I know the. You're serious? I'm serious now. You're not returning? I could just get visa, just go America, I could just go. You're not returning? Yeah, they already talk the truth. The Bible says the truth shall set you free. No visa for you. Sorry. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Get. Abba imishadka ciyaarta ma ka dhaaftin. Idinka masaajidka ciyaarta ka dhaafa. War sirta idinka. kuwaan waxay soo xasuusiyeen buraanbur alaabtii qabto khatar ku ahaan jirtay maama shamsa maclin buraanbur ayada u haysatay ay soo xasuusiyeen miska buraanburaan hadii saan ay u budbudaan buraanbur miska aadaano. So guys, intaas barnaamijkeena maanta noogu dhan yahay. waxaan idinkaga tagayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wave Mile.